Habata kranting bat penram juri ka jingkan tho jong executive member badai pet yakatran ilaka bat kum juri yo chief executive member jong Khasi Hills Autonomous District Council ubat Tita Starwal Khan kibalakan tho ban pendu ya ka schedule tribe yaki Khasi kiba ai jaj ai khong saukpa bat kani kalakta mat yong shisha yaki khon Khasi kiba ai jaj saukpa Habai kran bikilat pathai kubor ba tai bor khongji ubari president jonga singkhong rempei thamai banna kalyang jonga seng kala shongker ki ek jingyalang halor kani ka kam bat kala penram juru ek te jingkan tho kabla khata ek longbriu manbriu bat ulo pentepru baki Khasi ki ba aja chokpa bon sin ki sha pendek bat ka jingyo ek sernot schedule tribe ru ka simpor da ki hinriu ni nyu banai kalau berpercaya pada penram jur yang jengkel tho MDC ke ilaka pat kunjuru yang CM ke KHADC kepala pau hakikat khabar social media hakiki kisni tamun haka khabui tarik mulai April arja mulai pada ka arso tarik mulai April arja mulai halon ka phang ban pendu senang ST certificate ya ki Khasi ki bajan syukpa hagju ko lengba usi yang KJC hakitu ki khabar di social media ula batharu ya kita ki traditional heads lani ki rambasno ban khangna ban issue tribe certificate ya ki ba ai ya bajan ta thong syukpa katkum ga section line bat jongga KHADC Khasi Social Custom Lineage Act 1997 te halo dali ni kumasai nilai songker ki bani perhat nilai kam bakta magyong bakta long briu man briu kam tam yaki khon Khasi kiwa aja cukup te harus nyala ti jungi kali kejikuran kalong ba hagi ni wisdom ki radel tu gila pa ya member nom saka government dong chief minister hakaba bon pai ba ko rilo Khasi ki biya apply actual tribe certificate ba aja pa kisah haras kisah delay tentang di rumah di sini di tribe certificate di hari keleti ya pak member nom sorkan nom chief minister di kali ga member nom kalaya keleti ya procedure kepatigna berkewajaran hakaba ke political department jong sorka kalau address signi issue sa social welfare department sa law department but sa district council affairs department tiga jingbi narne ka subject ka bagi tho complaint representation regarding non issuance of ST certificate kan pun ka member nam ko ngi pa sa tarik bana bispo arza kakandai kan cupuli hinian ya kan ika city kaba bi na social welfare department of sarkar kaba umne survival with reference to the subject and in continuation to these departments that are referred to above I am directed to say that the decision arrived at after interdepartmental consultation with district council affairs and law department on the subject matter are to be adhered and no deviation can be entertained. Tahun hadirin ba kilai athir sani hadirin ba kilai pegria hadirin ba kilai examine ya kali ke isu bagi kali member nam ngi pajak sarkar kelawan harta ka conclusion ba kali kamne ban givian dari kamne ban yalang nanti bakla ya ketika outcome jeng kan ke outcome jeng city kampung ni kepala pha na i under secretary to sarkar jeng kan social welfare department city deputy commissioners jeng kini district council or jeng kini DC offices
kamu ki issuing authority ya kan ST certificate te hangi nanung puli lu tamar kejrong ang chukuli tang ini focal point hangi ka further it may be stated that the Lineage Act 1997 does not prohibit the issuance of ST certificates to the applicant adopting surnames of either from the father or mother, and the practice of adopting husband's surname by non-Khasi wife was also allowed. This has the approval of the competent authority. The halor kanika verdict, halor kanika office order, kakamut sorgar kanum entertain yang kanum deviation. Penafrai hamni untahi ke district council kamsin lope punya hamni kamsin lo pusan kamsin lo le kumba kumka. Te kumba hi kali ko order kapenrem ni statement bahwa MDC baru CM kilaya keren hati di social media bagi paper kabalong kaba yalang bakla kam kilo ikendon an wat kabom song nong rembang nong te ya kani keju hi ka jingbi na ni la pai ka press release hakitu di macam sedang ni wat kapat ba la yo PJK te susu gumba ngarong swahi mentan kejingtha jong ka district council traditional heads bani rang wasno isengkur ban bendu yo semnot Khasi tribe certificate syaki khun Khasi ki ba ajai ki ba kalong ka babian te ban benci sai gale ni don ka atiai ka bala file dawa tengor khonji mengan ba file ka atiai nang lak gi sisa na ka office jonga deputy commissioner East Khasi Hills kini gijing keli kiwana keli kibailong thik long inline barkani issue jugi tigilayo ko jawab kawajanai na ka office ng deputy commissioner tikhiya keli gijing keli kita honne ko panchupan so ipi panchupan so ipi keli payi keli RTI kene. But is it mandatory for children of both ST parents to attain NOC for the clan or Kur in case their children adopt the father's surname? If yes, kindly indicate under which section of law is it provisioned? Tikajing juba no. Is it mandatory for children of both ST parents in case father is a Khasi and mother is a ST tribal from another tribe to attain the NOC from the clan or Kur in case the children adopt the father's surname? If yes, kindly indicate under which section of law is it provision. Yagani yung no. Particularly, do the children of non-tribal father and a Khasi mother who adopt mother's surname required to get the NOC from the clan or Kur? Anil yung no. Kawkhatu karong are the Senkur constitutional empowered bodies to issue a clan certificate? If yes, indicate under which prevailing section of law is a provision. Hangilu ka no. Katamu kumbang isu tu kisengkur kini institutional head kung kisengkur kirang basno. They are not empowered constitutional bodies. Okay, but issue yang menurut tribe certificate dan clan certificate. Tikali kecil pa jangka district council traditional heads. Kali kasi bentuk juga district council sebagai traditional heads. Berkang, benai semua tribe certificate dan clan certificate kalau bakla kebapian. Te susu apa sih yang di kejongi hakabedai buat kini isu sejongi. Kalau jah harajar khatra hakwa ka district council kalapha ya ka anro omni ka anro kalapha amendment yung Khasi Custom Limits Act 1997 ti hakani ka jingpa amendment yung district council ru nilap hamni bagi don sibun ki points ki clause ki bayurot bagi bahasa silian
belum bias. Ya kahok belum beriman beriu kat kongkariti sensya dari Indian Constitution. Te kali ka member ni hakani ka reply dan ni hakani ka reaction. Ipa member nam su governor ka khapratre Julai arja arwa. Kani wat kadai joka clan bill. Hakani ka clan bill ka bapha ka district council su governor. Banyo ay ka assent. Ti ya kali ru ni kung kasay nila pa ka member nam go mai putang ka khapratre na Julai arja arwa. Hakaba ki don bun ki points ki clause hang ni ru ki bolong saksilian ki bolong bias but ki bumi how but ya ka release insya jongari le Indian Constitution te ha kali ka juba जो गवर्नर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडा पेज बिल तो बिल या कहीं की क्लॉज बड़ी पॉइंट्स का मैसेज जो गवर्नर हागा में ड्रिव तरीक आजा का खंडा है कौन कौन ने तिगनी का चुपली तक क्लॉज बाहर अवेलेबल का पॉइंट की क्लॉज 15 appears to be derogatory to Article 21 of the Constitution of India, which states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Namun kadang ka contradiction, haka ka klangul, kapag district council ka pa sa governor. Kadang ka contradiction, kadang ka jingno siyang, jingno mo, kabumbiang. Hakawede berkahok long beriman untuk Constitution of India. Long unta ba uwe ai mana mi pa udewan long ubrio ba shimi kita aja kita sing sombon lesia to por begini ni itu kena ni itu ba ni aja chalo ni itu ini dolar ba dan gila nang berkat ngai susu ba kasung ba kani ka jing ai ka jing I file ni kalau ke ba ila berkat janai ila berkat jingai ba nomor balai ba ladai ko ba kani ka dustur ba ais ka janai dai ladai ko no ba ladai kan IT ai borno haka terpegang kan semua ha ya kata kowe ki om ki bobon ki om ba kala menjelang sekolah kesukha jangan Ndre hati ni kecing bekal sekali pandang punya berapa. Dan lagi iklan mana kulit mei tu, kumlalu mana. Lagi iklan mana kulit mei kita kamu kelak apa sih? Cuma kelak sekali. Ndre mana materi yang ni ba, ika kulit mei di dalam media ada di luar. Buat lagi kenapa itu kulit mei? Ika tahi lapan mahal bagi bagi nampak koi selalu baklai. Hal ni dalam kejing kentok menjadi negara district council bangi aja cukup bangin di subjek ini kongkasi. Dari dari email mai lokasi, pas mai lokasi. Ngau pun nolak joki dan nolak juga. Ni apa lokasi? Yang ba lokasi ai kata ai menjadi joki tahu konsol ai kan define ini dia we gimana isu kasih ini dia we pada kamu dapat definition kan dia terus apa kalian cakap menang bangi dia kasih yang gimana dia kasih ini kim define pada ini dia we ai berbuat kalau nggak bisa kedat but don kan kita kebangi ni long apa yang hasui Gini penting kenapa? Katakan jadi bertanya ini. Bang English kasih English apa? Jadi define ini. Dia kata untuk menjadi orang lain. Tengah ada source kamera mengenai mereka untuk kasih. Nomor email pajuna ide dikasih. Buat undang mana pun orang lain. Kalau kebuatan balah dong ngam dia kasih.
tang na benta berkenok pengen ni kawin itu stur long sua aku apa pengen stur tu sua ko monjam aku pengen stur tu sua ko monjam ni tam ko pengen ta stur ndai thai tức cái vấn đề đi siêu đó là chụp của mình ta nhưng mà mình đi siêu của chụp mình ta lúc cái ta tình học thì biết mà rồi nga từng là số đấy và cái này cái chụp của mình ta thì nghiêm túc học siêu và truy sinh thích tăng chi nhạc chi đẹp hỏi cái nông dân san than và nhiều sinh thích tăng là vậy và để xem là mình cần cái middle path là mình sinh lòng và đến nhất mình đến nhất cái ta không cho này Dengi orang pun ni kita. Mereka itu dalam kerana apa answer. Kalau memang biang bit apa yang jauh kini hati lagi. Mereka menjual siang tan. Tikumba kalong ni yogi bagi don right ligi autonomous district council. Kamu ke Khasi Hills autonomous district council, Jenta Hills autonomous district council, atau Garo Hills autonomous district council. Tendrai habangi ifai part Syarat jelas berkawin. Ni orang kita ada ke matrilineal state. Kemudian ke state ke bahagia cakap kemir. Henry ki an bang ki bami ki orang confine tik tanya ke Khasi Hills Autonomous District Council. Ya ke Khasi Custom Release Act lapas tang dah Khasi Hills Autonomous District Council. Apa Jenta Hills Autonomous District Council kanan, pada apa Garo Hills kanan. Tikumnu, kejuk state, kejuk ke kompenia kritik secara, kejuk ke sistem, ngindon ke an dalam takwi district council, hendak dalam takwi asli district council undang. Kata kamu nekor. Pada kabar ini, kalau unconstitutional. Nomor kat kum ke Article 14 of the Indian Constitution. Kau kum ni, ke subject kalau equal protection of law. Ke Article 14 of the Constitution kau kum ni, the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India. Kaya ini semua ni. Kalau lada katakan ke bawah district council, kepenjari tanpa apa jurisdiction di district council, di kami hak kalau silian, kalau non silian, kalau bias, pada juga kalau PI. Lada mengi, kibasa ni apa hasil, apa hasil district council, yang ini lakukan, ban isolate ST certificate. Di Malaysia Jenta Hills pakai kam, Malaysia Garo Hills kam. In fact, we are the same people of the same state, following the same system. Di mana kalau kita kalau orang persat, ya Article 14 dengan Constitution India. Di hangni ni kuat stress, baka state, baka sarkar ni kan tahu, kan wah, kalau kali bentar. Babali, apa hukum district council penuhan, mereka asli district council buat penelitian. Lalu nama kuat yakikun, bagi sejak kuala ram ini pikang, sebenarnya hagani ga district council tamu, ga Malaysia Jenta Hills, ancing resident certificate, nan sa ajuai, nan pan, SC certificate pun kiai. Tiga tak kontrak. Tangkap apa ini district council, like ini district council apa ya? Bah, mana bahkan deserving beliau yang Khasi ST, kemarin mention di mana? Mana deserving, mana bahkan beliau yang ST certificate. Menunggu kami kepada Khasi, kikun kibasih kepada, nah, kami Khasi kepada Bombay Khasi, lalu nunggu hari Nepali. Lamun American, lamun Japanese, lamun China, mo. Mereka ikut kisah jadi ni. Hato manu hamdan hab, nak beri kini. Kumbai kami bapa dia pandai. Ba kikun ki bersih jadi nak apa?
Upah khasi kami khasi kilong 100% khasi dan 100% ST. Lagi khun pa kibami kami khasi bak nakikipag kami khasi tang nomor bisi dari kami ansi bagi khasi. Hari magi khun baik kilong 50% khasi.